kambahe update y'imirwano, banze ndebe muri agenda yanjye, ndebe uko urugamba rurimo kugenda hari mu burasirazuba bwa Kongo. Turebe ahantu harimo kubera imirwano. Hanyuma rero purani yo gufata Uvira kuri M23, imaze iminsi mbura amakuru yo muri M23, ariko amakuru mfite nuko purani yo gufata Uvira irakomeje kuri M23, nyuma yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imanuye intwaro nyinshi n'abasirikare benshi mu misozi miremire ya Haut Plateau ikikije hariya muri Fizi, ukagenda ukagera muri Uvira. Amakuru aragaragaza yuko imirwano irakomeje, nubwo nta ruhande na rumwe hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo rushaka kuvuga yuko imirwano ihari kandi ikomeje. Ariko nubura muri karine yanjye kano kanya banyeretse yuko imirwano imeze nabi. Wazalendo irimo iravuga ati twe tugomba kumanuka tukakubita Kamanyora, tukamanuka tugakubita Bukavu, twimanukira tubohoza ibice M23 yafashe. Ariko ntabwo biraza kubakundira, mu by'ukuri, kubera yuko ibintu ntabwo byifashe neza ku ruhande rw'ingabo za Kongo, kubera ko M23 nyuma yuko itabaje igaragaza yuko muri biriya bice by'imisozi miremire ya Haut Plateau ingabo za leta zahamanukanye abasirikare benshi n'intwaro ziremereye, ndetse hirya no hino ahitwa za Warungu naho hakaba hakomeje kugenda haza n'ingabo z'abarundi, aho bagaragazaga ko nka Warungu hambutseyo abasirikare 522. Kuri ino shuro noneho rurimo kwambikana. Biragoye kumenya ese aka kanya ninde uraza gutsinda ino mirwano, kubera yuko impande zombi ziri bien occupé. Intambara ubu ngubu, icyo twita intambara irimo kubera hariya mu misozi ya Haut Plateau, imisozi hanamye. Ngira ngo abari kubanga gujya twereka imisozi ya Haut Plateau ya Uvira, Haut Plateau Uvira, ariko ndibuze kubashakira agafoto kaho muri uno mwanya uko hameze mu makuru yacu ataha. Ariko induru zirimo ziravuga. Nababwiye yuko nyuma y'icyumweru natanze ibyumweru bibiri, kimwe kirarangiye, ikindi gitaha nikirangira, ibintu bijyanye ngo na Uvira tombe na Uvira wati, muzamenya ukuri kwabyo, kubera ko impande zombi zikecetse. Munyemerere singira andi makuru menshi mvuga kuri Uvira. Hanyuma indi mirwano kano kanya irimo irebera ahantu bita Nyanzare muri Rucuro, ahantu hitwa Nyanzare. Abaturage babo baravuga ko bumvishe imbunda ziremereye, bumva amasasu akaze muri no bice bya Rucuro. Nyanzare hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye. Hanyuma rero mu yandi makuru agiye atandukanye ku bijyanye n'imirwano irimo kubera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, indi mirwano ikomeye irimo irabera Warikare. Ba FDLR barimo bararwana na M23 hasi hejuru.
indi mirwano ikomeye ejo yabereye Warungu. Ejo Warungu habaye imirwano ikomeye cyane, ni hahandi M23 yatabaje ivuga ko hamaze kwinjira abasirikare 522 kabuhariwe baje kurwana barwanya M23. Ahangaha naho umuriro uri muraka. Hanyuma amakuru ndimo ndakura ahantu hitwa Ruke na Katobotobo, ahangaha ni muri Masisi. Ayo makuru rero arambwira ko hagarutse umutekano nyuma yuko M23 hafashe muri kino cyumweru. Hagarutse umutekano, abaturage barimo baragenda basubira mu buzima busanzwe, basubira mu byabo. Ubwo rero bikaba birimo kumvikana yuko imirwano iri muri teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuru, teritwari ya Warikare, ndetse ikaba ino muri teritwari ya Fizi. Ino mirwano iri muri teritwari ya Fizi niyo turimo kwita intambara igenda igafatira ya misozi miremire yaho plateau ikikije Uvira kugenda ukagera mu Minembwe. Ahangaha akaba ariho hategerejwe intsinzi cyane. Naho mu bindi bice nahoze mbona ku ruhande rwa FRDC babegereye ubutegetsi bwa Kongo, banamamaza amatwara ya Kongo bavuga ngo Nyanzare ngo bakubise M23. Biriya by'uduce nta kintu bivuze, ahubwo intambara yo gufata umujyi wa kabiri ukomeye muri Kivu y'Amajyepfo, Uvira. Ino ntambara niyo igomba kwerekana isura ya nyayo y'ibirimo kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi tariki 8 z'ukwezi kwa munani nibwo hagati ya leta ya Kongo na M23 bazemeranywaho ibyo bazasinyira mu masezerano yo ku itariki 17 z'ukwa munani. Ejo ndi kuri 29 baraganira. Muri kijo ko bimeze rero bashobora kuzajya gusinya ku itariki 17 z'ukwa munani ibintu ari ibindi, ibintu ari induru, ibintu ari amasasu. Aha rero munyemerere amakuru yose ntabwo nayavuga ngo nyarangize, dufite umwanya muto, ariko aya makuru ya Kongo twanayavuga bukira bugacya. Tuvuze ku kantu ku kandi, tugiye kuri front line akantu ku kandi, aya makuru twanayavuga bukira bugacya. Ahubwo munyemerere namwe mbaho ijambo tuganire, mvugese ibintu bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byifashe gute. Uratwandikira kuri 0789951817